Nizihe mpamvu zigira Bruce Melody igihangange? Bidusaba gukurikirana uko yabayeho n'ibyo yakoze mu gihe cy'imyaka hafi 15 kuva yinjiye mu muziki. Nyuma y'ikiganiro cyabanjirije iki kivuga ku mateka ya Bruce Melody guhera 2006 kugera 2016, reka tugaruke umwaka ku wundi kuva 2017 kugeza 2025. Reka nkurarikire kureba ukanasoza kino kiganiro kuko ibyiza biri imbere. Turakubwira ibyo yagiye akora muri buri mwaka tubikurikiranyije, haba mu buzima busanzwe no muri kariyeri. Ndi Jean de Dieu Tumukunde, iyi ni JT Entertainment. Kanda subscribe, ikindi ushobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye. Ikindi waduha like na comment niba wishimiye kino kiganiro. Mu masegonda make nyemerera mbanze ngaruka ku byo nagomba kukubwira ntakugejejeho mu gice cya mbere, ariko nutaragikurikiye muhereza incamake y'ibyo twavuzeho mu gihe gito. 2011 uyu ni wo mwaka Bruce Melody yatangiriyemo gukabya inzozi z'umuziki, ndetse ni nabwo yakoze indirimbo zatumye atangira kumenyekana zirimo Telefone n'izindi. 2012 yashwanye na producer Fazzo ajya muri Bridge Record atangira gukorana na producer Piano. Melody yavuze ko bashwanye arakaje Fazzo mu buryo atari yiteguye, ko ahubwo yashakaga ko bisuzuma bagakora ibirenze. Yaramubwiye ati mba numva indirimbo zawe zoroshye nk'udupapuro, wareka tukajya kwihugura. Melody avuga yuko nta mutima mubi yabivuganye, gusa ngo byaramurakaje. Melody yashaka kujya muri studio, producer Fazzo akabura. Nyuma nabwo mama wa Bruce Melody yahise apfa, nabwo avugishije Fazzo yumva ntacyo bimubwiye, ahita amenya icyabaye. Melody yahise ajya mu byo gushyingura, birangiye ahita ajya kwa Piano, bari n'inshuti bakora indirimbo Ndumiwe. Guhera ubwo ngubwo Bruce Melody na Fazzo baba baratandukanye. 2012 bumvikana ko aribwo yapfushije nyina. Muri uwo mwaka kandi yari umwunganizi w'abandi bahanzi ku rubyiniro ibizwi nko kubekinga. Icyo gihe yari afite indirimbo zirimo Tubivemo na Telefone. Mu mwaka wa 2013 nibwo yinjiye muri Super Level. Mu gihe 2014 Bruce Melody yari umwe mu bahanzi bameze neza bakorera indirimbo muri Super Level yari ya Richard Nsengumuremyi, banafatiye runini iyi label. Super Level yamuhaga 30% by'amafaranga yabaga yakoreye. Mu mwaka wa 2014 Melody nibwo yakozemo indirimbo yise Ndakwanga. Mu mpera z'uyu mwaka wa 2014 nibwo byasakaye henshi ko Bruce Melody yafashe umwanzuro wo kubana n'umukunzi we nk'umugabo n'umugore, ariko icyo gihe akabyamaganira kure. Nyuma mu ntangiriro za 2015 nibwo hatangiye gukwirakwira amakuru yuko umukunzi wa Bruce Melody atwite inda y'imvutsi. Amakuru avuga ko icyo gihe yigaga muri Mount Kenya atuye Kimihurura, gusa kenshi akajya kubana na Melody Kanombe. Inkuru yuko aba bombi bari basigaye babana mu nzu imwe yaje herekejwe n'indi yemezaga ko nyuma yo gutera inda uyu mukobwa Bruce Melody yasava iwabo mu rugo aho bari batuye nyine i Kanombe mu murenge wa Nyarugunga, maze yimukira hafi aho ngaho, ari naho bivuga ko babanaga bombi. Nyuma y'igihe gitoya yahise yibaruka umwana w'imfura yise Itayiwacu Brita, hari kwezi kwa gatanu 2015. 2015 kandi yasheshe amasezerano yari afitanye n'iyi nzu yafashaga abahanzi. Muri Werurwe uwo mwaka ajyanywe mu nkiko aregwa kwishyura miliyoni 18 z'amafaranga y'u Rwanda Super Level, ariko biza kurangira yishyuye miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Ikindi ntakubwiye mu gice cya mbere nuko 2015 yayirangije nabi. Impamvu nuko mu kwezi kwa 11 uyu mwaka umukobwa witwa Agasaro Diane yamuzaniye umwana ku kabari k'Inyamirambo aho zakorera inzu ya Super Level amusaba indezo. Bruce Melody yakomeje kumwigarika ndetse n'uyu munsi ntabwo yemera yuko uwo mwana bamushinja ari uwe. Ahangano nifuza noneho ko twasubukurira igice cya kabiri cy'ikiganiro. Ku itariki 21 ukwezi kwa gatanu 2017 nibwo Bruce Melody yerekeje muri Coke Studio. Mu biganiro bitandukanye yagiye agirana n'itangazamakuru yashimangiraga ko gukorera muri Coke Studio bisaba kudatakaza igihe. Ari muri Coke Studio we n'abandi bakoraga imyitozo yo kuririmba, gufata amajwi y'indirimbo, kuganira n'itangazamakuru n'ibindi. Muri aya marushanwa uyu muhanzi yahatanyemo n'umuraperi Khaligraphy Jones. Amakuru ava imbere mu bareberaga inyungu za Bruce Melody icyo gihe avuga ko Bruce Melody mu myaka yari yabanje yari yagiye yandikira ubuyobozi bwa Coke Studio kugira ngo bumufashe kwinjira muri iriya rushanwa, ariko bikanga. Bivuga ko muri Primus Guma Guma Superstar season ya 5 mwaka wa 2015 ubwo Knowless Butera yitwaraga, abategura amarushanwa ya Coke Studio bari mu Rwanda. Mu rurimi rw'icyongereza bazengurukije mikrofone baganiriza bari bitabiriye icyo gitaramo, babaza umuhanzi ukunzwe. Benshi mu bo baganiriye bahuriza kuri Bruce Melody. Icyo gihe abasesenguzi ba Coke Studio baratashye bakusanya ibyavuye i Kigali mu Rwanda, bafata umwanzuro wo guhamagaza Bruce Melody muri Kenya. Amakuru avuga yuko Bruce Melody atabashije kwakira iyi nkuru, ngo yakunze kubaza abashinzwe kurebera inyungu ze niba koko abamwandikiye atarabateka mutwe, ngo yaje kubyemera ari uko yuri indege agana muri Kenya.
ariko ngo nabwo yabyemeye ari uko ageze muri Coke Studio agahatana. Gatore kamaze nkubwire ko Coke Studio ari inzu ikomeye ku isi itunganya umuziki, abahanzi bahurizwa hamwe bakaririmba kugira ngo babe banakorana umushinga w'indirimbo mu rwego rwo kuvanaho inzitizi zituma abahanzi bakizamuka badahura n'abamaze kubaka izina ku isi. Watangirijwe muri Brazil 2007, nyuma uza kugezwa mu bindi bihugu bitandukanye, Pakistani, Ubuhinde, naho muri Afurika ukaba waratangijwe 2013. Coke Studio yashinzwe na kompanyi icuruza ibinyobwa Coca-Cola, ikaba yaranakoranye n'abanyamuziki bakomeye muri Afurika nka Pato Ranking, Flava na Yemi Alade bo muri Nigeria, Eddy Kenzo Uganda na Stacey South Africa, Sauti Sol na Bahati, Kiss Daniel, Tyra muri South Africa, n'abanyamerika barimo nka Neo, Chris Brown, Trey Songz, Asha n'abandi. Mu 2017 nibwo Bruce Melody yakozemo indirimbo yitwa Kenya, yabaye imwe mu zazamuye igikundiro cye. Ni nabwo yasubiyemo akayita twatoye twatsinze mu kwishimira intsinzi ya Perezida Paul Kagame mu matora. Yemeza ko indirimbo hari urundi rwego yamugejejeho rurimo nko kurebwa ijisho ryiza ku ruhande rw'abanyapolitiki n'abayiyumvamo, kandi bikaba byaramuhaye umusaruro utangaje. 2018 kugera 2019, umwaka wa 2018 wabaye umwaka w'akarusho kuri Bruce Melody kubera ko aribwo yatwaye igihembo cya Primus Guma Guma Superstar. 2018 nabwo indirimbo yahuriwemo na Urban Boys yitwa Nta Kibazo iri mu zakunzwe cyane mu gihugu. Umwaka wa 2019 hari ku itariki 25 kwezi kwa 10, Bruce Melody n'umugore we Catherine bibarutse ubuheta, umwana wa kabiri w'umukobwa, umwana wavukiye mu bitaro byo kwa Nyirinkwaya bamwita Itaye Wacu Aya. Yavutse hashize igihe gito, yasohoye indirimbo Catherine bivuga yuko yatuye umugore we. Muri uwo mwaka n'ubundi Bruce Melody yitabiriye ibirori byo kwita izina. Umwaka wa 2020 kugeza 2021 harimo bino bikorwa. 2020 nibwo yamuritseho televiziyo ye we n'umujyanama we Kabanda Jean de Dieu. Icyo gihe byavuga yuko Bruce Melody ayifatanyije n'umujyanama we ndetse anafitemo imigabane myinshi, nyamara nyuma biza gutahurwa ko nta n'igiceri cy'ijana yari afitemo, ahubwo byari ugutwika cyangwa se prank. Uyu mugabo wari waranditse ko ari we nyiri iyi televiziyo ku mbuga nkoranyambaga ze yaje kubikuraho bidateye kabiri. Bivuga ko aho kugira ngo ashore muri iyi televiziyo ahubwo yari yarahawe amafaranga yo kuyamamaza. Mu bigendanye n'ibihangano, uyu muhanzi n'umwe mu bahiriwe na 2020 guhera mu kwezi kwa gatatu ubwo coronavirus yateraga mu Rwanda. Muri uko kwezi nibwo yakoze indirimbo yise Hands Up yakunzwe cyane. Tariki 12 ukwezi kwa gatanu, nyuma y'amezi abiri yonyine, tariki 12 ukwezi kwa gatanu 2020 nyine, yatangaje ko yasinyishije abahanzi babiri muri label ye ifasha abahanzi yari yise Igitangaza, abo akaba ari Juno Kizigenza na Kenny Sol. Bigeze mu kwezi kwa karindwi tariki 29 2020, abasinya amasezerano y'umwaka ya $50 yo kwamamaza ikinyobwa Brock gikorerwa muri Poland. 2021 nawo wabaye umwaka wo gusinya amasezerano atandukanye kandi anemereye, kubera ko mu kwezi kwa gatanu tariki 4 nibwo yasinye amasezerano afite agaciro ka $150 n'inyubako y'imikino n'imyidagaduro Kigali Arena, yari cyitwa Kigali Arena itaraba BK. Na amasezerano yagenaga ko Bruce Melody yemerewe gukorera ibintu bitandukanye muri Kigali Arena, birimo nk'ibitaramo, ibiganiro n'itangazamakuru n'ibindi byose byatuma hitabaza mu bikorwa bye ibyo ari byo byose. 2021 mu kwezi kwa kabiri yatangaje ko yagiranye amasezerano na manager akaba n'umujyanama mushya Ndayisabali, kandi ko yatandukanye mu mahoro na Kabanda Jean de Dieu bari bamaranye imyaka 5. Yavuze ko uwo mushya bari bumvikanye kugeza umuziki we ku rwego mpuzamahanga kandi yabonaga bishoboye. Nkuko nabikubwiye, umwaka wari umwaka wo gusinya contract cyangwa se amasezerano. Nyuma ku itariki 25 ukwezi kwa 8 2021 muri Kigali Convention Center imbere y'abanyamakuru yasinye amasezerano ya miliyari yo kwamamaza ikigo Food Bundles gicuruza ibiribwa kuri internet. Uko nigira imbere mu myaka ndibuze kugenda nkubwira uko iby'inkuru isekeje byaje kurangira. Muri uyu mwaka yakoze indirimbo zatumye ashimangira ubuhangange zirimo nka Ntiza yakoranye na Mr Kagame, Samoya, Ikinyafu na Abu Dhabi. Uyu mwaka uyu muhanzi yakoze indirimbo enye ze bwite zose zirakundwa. 2021 uyu muhanzi nabwo yagiye akora ibihangano bitandukanye byakunzwe birimo nk'indirimbo yise Bado, ndetse niyo yahuriyemo na Calligraphy Jones wa wundi bigeze guhurira muri Coke Studio, indirimbo bayita Sawa Sawa. Ugushyingo cyangwa se ukwezi kwa 11 2021 muri Kigali Arena wabaye undi munsi w'amateka mushya ubwo Bruce Melody yizizaga imyaka 10 amaze muri muzika mu buryo bufatika. 2022 mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo Bruce Melody yahuye na Coach Gael wari witeguye gushora mu mpano y'umuhanzi ugaragara ko akora cyane. Icyo gihe amateka ye yanditse bundi bushya, gusa ngo Bruce Melody imbere yabanje kumuca amazi amubonye indeshyo. Reka mbonereho no kukubwira yuko ushobora gukurikira ikiganiro cya Coach Gael twakoze tuvuga uburyo yateye imbere akanashora imari mu myidagaduro. Jya muri description twashyizemo link.
Umwaka wa 2023 umuririmbyi Tayiwacu Bruce yatangaje yuko yajyanye mu nkiko ya sosiyete yitwa Food Bando mu mwaka wa 2021 yarasinyanye nayo amasezerano ya miliyari yo kuyamamaza. Mu kiganiro yagiranye na MI Empire, uyu muhanzi yabajijwe iby'aya masezerano aho byahereye, mu gusubiza avuga yuko nawe aheruka yasinya cyane ko ibyo bumvikanye bitubahirijwe. Agira ati ntabwo nzi niba abantu twasinye amasezerano barahuye n'ibibazo cyangwa se barabaye baringa. Rero nari mfite abandi bantu bandebera inyungu z'umuziki, byabaye ngombwa yuko tujya mu mategeko n'abo bantu. Yavuze ko bikiri gukurikiranwa na manager we wa mbere ari we Ndayisabari. Yanze kugira icyo bivugaho, gusa avuga yuko ako kazi atazagakora kahise gahagarara bitewe nuko bananiwe kuzuza inshingano zabo zirimo nko kumuha amafaranga ya mbere yo gutangira. Ni miliyari yatumye Melody ahabwa inkwenene. Wamenya impamvu ari iyihe? Impamvu nuko ku itariki 25 Kanama cyangwa se ukwezi kwa 8 2021 nibwo Bruce Melody na Ndayisabari wari umujyanama we bahamagaye itangazamakuru baribwira yuko ari ikintu kidasanzwe bagiye kuribwira. Icyo gihe bavuze ko bwa mbere mu mateka umuhanzi nyarwanda agiye gusinya amasezerano ahenze ya miliyari imwe y'amafaranga y'u Rwanda yo kwamamaza kompanyi yitwa Food Band icuruza ibiribwa kuri internet. Abanyamakuru baguye mu kantu bibaza ko niba ibyo bintu ari byo, ariko benshi baraceceka bahitamo kurebaho iby'aya masezerano bizagera. Ku mbuga nkoranyambaga bareba uburyo byakozwe n'abo basinye amasezerano, byari bicika, bamwe basetse batembagaye, abandi bavuga yuko bishobora kuba ari byo, ariko benshi bumva bafite impungenge. Abantu bahurizaga kuba iki kigo cyavuga ko cyasinyishije umuhanzi cyari gishya, nta hantu na hamwe kizwi kubera yuko aribwo bwa mbere cyari cyumvikanye. Muri iki kiganiro n'abanyamakuru bavuze yuko bari bamaze amezi 6 baganira ku gusinya amasezerano. Bivuze ko bari baratangiye ibiganiro mu kwezi kwa 2 2021. Shikama Diosco wavugaga yuko ari we nyiri iyi company cyangwa se nyiri iyi sosiyete. Mu kiganiro n'itangazamakuru ubwo Bruce Melody yasinyaga aya masezerano yavuze yuko bashatse gukora amateka y'ibidasanzwe bikorwa mu ruganda rwa muzika. Yaragize ati twashatse guhindura ibisanzwe biba mu ruganda rwa muzika nyarwanda. Ntabwo ibintu ari bihuha nibyo. Iyi sosiyete yatangaza ko yari isanzwe ikorana n'abahinzi 2,000, ariko kubera yuko Bruce Melody afite izina bakaba bari bizeye yuko bazakuba uwo mubare inshuro 100. Basinya amasezerano bavuze ko afite agaciro ka miliyari y'amafaranga y'u Rwanda kandi akazatangwa mu myaka 2 irenda igera nta n'urutoboye Bruce Melody ahawe. Icyo gihe ntabwo yigeze hagaragazwa ibiyakubiyemo byimbitse n'aho ayo mafaranga azaturuka, dore yuko icyo kigo cyari gishya. Icyo gihe Bruce Melody yasinye yavuze yuko yishimiye urwego umuziki we umaze kugeraho, ati nanjye nishimiye kuba ndaha. Reka by'amasezerano tubiveho. 2023 Bruce Melody yongeye kuzirikana akamaro k'umugore we, ahora hamye yuko amufasha cyane guhera kera. Yatunguye umugore we Catherine amuha impano y'imodoka ubwo yizihizaga isabukuru y'amavuko. Ku itariki 4 ukwezi kwa 2023 yafashije umugore we kwizihiza isabukuru y'amavuko muri ubu buryo. Mu mpera za 2023 Bruce Melody nibwo yahuye bwa mbere na Shaggy, umunyajamaika bakoranye indirimbo When She's Around. Bahuriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Bruce Melody yari yitabiriye ibitaramo yahuriyemo na Shaggy bitegurwa na iHeartRadio. Ibitaramo byaririmbyemo abahanzi batandukanye nka Asha, Nicki Minaj n'abandi bakunzwe muri Amerika. Bruce Melody na Coach Gael bashoye imari mu ikipe ya basketball yitwa UGB. Hanga hari mu kwezi kwa 2024. Bruce Melody cyangwa se Tayiwacu Bruce n'itsinda risanzwe rimufasha mu bucuruzi ry'abarimo Karomba Gael cyangwa se Coach Gael binjiye mu bucuruzi bw'imikino ya basketball bahereye ku ikipe yitwa UGB. Mu itangazo ryagiye hanze hari kuwa 4 tariki 18 ukwezi kwa 2024 bagaragaje ko bishimiye icyerekezo cy'abatangije ikipe ya UGB cyangwa se United Generation for Basketball, bityo banzura kuyishoramo imari. Ni UGB yatangijwe n'uwitwa Championa Emmanuel wari umuyobozi wa RDK cyangwa se RCD Kigali, n'uwitwa Nizeyimana muri icyo kigo cya RDK, bagamije guhindura ikipe mu mashuri yisumbuye imwe mu zikomeye mu gihugu. Ni ikipe nyuma gato yaje kumwicaza muri Rwanda Day ku itariki 4 ukwezi kwa 2 aho yari nk'umushoramari w'umuhanzi. Ikindi kandi mu mwaka ushize 2024 nibwo Bruce Melody yasohoye indirimbo Ogera anitabira ibikorwa byo kwamamaza Perezida Paul Kagame. Ibi ngibi byongeye kuzamura igitinyiro kubera Ogera yakoranye na Bwiza. Gusa yanakoze zirimo nka Sowe, iyo foto yafatanyije na Bien hamwe na Nicki Minaj yafatanyije na Black Diamond muri South Africa. Ibya 2025 byose nakubwira na album ya gatatu Colorful Generation yamaze igihe kirekire ararikira abantu. Na album yasohotse amaze kuyikuramo 80% byayo yayiteganyagamo, kubera yuko yabanje kuyigurisha n'abashatse kuyicuruza, nyuma barayimuha ngo nawe ayishyire kuri platform ze. Ikindi kandi yari yarayisaruyemo miliyoni 26 ku ikubitiro.
ubwo yayumvishaga abagera kuri 500 muri Kigali Universe. Abari bifite bayiguraga bitewe nayo umwe bagafite ku giti cye, gusa nta wari wemerewe kujyana munsi y'ibihumbi 300. Na album iri indirimbo 17 n'inyongezo 3. Hagati aho ngaho na album uri kumva ute? Nizihe ndirimbo nk'ebyiri wakunze kurusha izindi? Ese dushingiye kuri ibingibi koko Bruce Melody ni munyakazi yaba ari uyoboye abandi bahanze mu Rwanda? Ibitekerezo n'umwanya ni ibyanyu, duhure muri comment.